Yuk, kok genteng mau tak kocok? Nih bini dia ya nggak kena patah WC, cakap acereng. Bah, maksud tanik kene. Apa kia benar itu dil kia kere? Aku papa ngocak, keluar saya detek aku. Cempen dong benaing ngara. Penabi tadi bering gula. Wah aku bayi TikTok. Nge-live gula. Jak gula nge-live TikTok nih kan, sejam mulai 2 juta pada Rabu. Sejam nih 2 juta. Jak gula 2 hari oleh 15 juta. Tapi bini ambu kan tak lebur. Nangki nambu tak TikTok kan gue. Yang ki, jadi benih gula keng takok benih. Kok beter? Pecet-pecet pas sabar kak dia. Sambil pecet beter sengki mensakek laki senekuk laki kia. Cek foto-foto pas sabar kak. Makanya cek manusia patak sakit sekali cek kaki benih kompu ya pir onde ya. Mun sesakit bini nama semak laki nengi budi. Tapi mun sesakit bini senekuk bini. Nah cek patak kelero. Cek sesakit janda apa laki nasa geregui. Dapat apa harga kebetes sakit apa le? Komplikasi kak iya angak betes kakek. Mari nekuk betes pah ngale kapokang mak jen bulla jen ke atas le. Nyampir sakit bulla gak cek berak tepak ketomang senekuk kakek. Kenyek kakek hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqan la yasma'una fiha lagwa wa la kizzaba. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Ali Munir. Beliau selaku mantan ketua DPRD Kabupaten Sumeneb, dek salerana beten kaula amul jaki beten kaula takzimi. Ajunan semulja Kiai Haji Sakira, Kiai Haji Rusdi Jazuli, Kiai Haji Mirza Humaini Hamid, anggota legislatif Kabupaten Sumeneb, Kiai Haji Abdus Sattar, juga tak galib ajunan Kiai Mujahid selaku pengundang, dan setuju para kiai, setuju para guru sehadir, miun saporah dan gula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek setuju seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utamaipun ajunan Bapak Ahmad Rasidi selaku Kepala Desa Matanair
beserta seluruh jajaran baik di tingkat apel Ota Becarik sehadir tanpa terkecuali. Sahibud dakwah wa sahibul manzil engke Kak Dinto Bapak Asri cukan Ibu Asri. Saya kesempatan mangken abada aki saya Ibu Are wafat epon almarhum Abdul Ghafur bin Muhammad Soleh. Cukan tak kaleb Jam'iyah Salawat Ar-Rayyan sedari Batopote. Ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Da ajunan seteja peten kaula amul ja'aki. Ben peten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah malam samangkin takdir apangki apolong dalam keadaan sehat lebih-lebih apolong kaula ajunan saat samangkin ala kotoat muka manter kaula benajunan tak cuma ipapolong itunya tapi sampai ke akhirat kaula benajunan pakun ipapolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Sateja sehadir manter ibadati ahli swarga. Solawat ben salam ngireng atoraki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi kalaben solawat ben salam Kak Dinto manter tetilen celen kaula ben ajunan sehadir saat semangkin ebek tabi Nabi Muhammad kalaben syafaat sehingga kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapanas apa neraka manter sakak Dinto badana amin Allahumma. Para rabu kaula ben ajunan akompol malam samangken kalaban maksud ben tujuan aduaki Abdul Ghafur almarhum Abdul Ghafur bententona seteja almarhumin almarhumat. Apa napa mi adua aki para rabu? Karena kala ko na seodi se ekere maki de ka orang seta se muttafaq alaih yang disepakati oleh semua ulama itu adalah doa. Ihda utsawab ngirim kenceren kaula ben ajunan ala ko kalakuan bagus kencerna eka niat ekere makin ada kaseseta itu ada ulama yang menyatakan tidak sampai kenceren ni kata depak tapi pendapat Kak Dinto di luar madhab kaula ben ajunan ahlus sunnah wal jamaah manabi kaula ben ajunan Kak Dinto jelas pun bahwa setuju kenceren orang seodi ni kan bisa beki dek ke orang seampun sete kitab As-Sayyid Muhammad nulis kitab khusus neng masalah Kak Dinto nya mana kitab Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal neng kitab Kak Dinto bahas secara lengkap bagaimana dalil secara nakli bagaimana dalil yang dicontohkan oleh para sahabat dalil secara akli nikah sateja kitab Kak Dinto nyata aki bahwa kala kona orang seodi Kak Dinto amanfaat de ka orang semate paling gampang saos mun bede orang mate andi otang kilo sempat majer mate pahbi seodi bejeri otang aku lah tanya semate pakun andi otang napa mare otang lastari mak bisa lastari cek semate tak majer otang kan semajer seodi berarti mun sanika lakona orang odi amanfaat ka semate cek saking ngalakona seodi tak manfaat ka semate bi seodi bejeraki semate pakun andi otang. Jadi kepunten mun bedereng mate andi otang bejeri bi orang seodi maka semate otang gemet kula tanya
mun beda orang mate kilo haji sampean andi boleh Mekah mari haji li belian pah minta tolong tangembuk saya mate haji akhir apa haji aki bi boleh na sampean Mekah ring sepona sampean sesete kilo haji kula tanya kencerna haji saya kelako Mekah depak napa tak depak kasih mate berarti ni kekelakon na orang odi ni keamanfaat kasih mate saya mati ni kau oleh kenceran haji padahal tak haji gara-gara haji aki bi seodi ben gak ditoi pakon bi Nabi Muhammad masalah badal haji ni kan nunjuk aki bahwa kenceran bisa kirim aki ke orang mate jelas ki sehingga kenceran panapa saus para rabu bisa kirim aki ke semate orang niku pengajian pah ibri berkat eka niat kencerna pada kirim aki kencerna kasih mati nih kan oke tori lah pemari kelu identik ada tulis ada aja lepas totak kak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para rabu cara kaula ben ajunan mesti aki bahwa keluarga kaula ben ajunan kak dinto sesete selamat napa tak selamat situng carana mun bi seodi edu aki cek obeter sesete ni pasti selamat amin. Jadi munikan tu berdering sete bah bi seodi edu aki ni pasti selamat apa napa sebab adu aki orang sete gak dinto ampon pentas sareng Gusti Kanjeng Nabi sehingga saya asaus orang sete mun bi seodi edu aki sampean tak usah mang boleh sesete gak dinto selamat ya junana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mangken almarghfirlah almarhum Bapak Abdul Ghafur bin Muhammad Soleh kak dinto selamat sareng ajunan Allah amin Allahumma. Makanya gula benajunan karena kalaban nyumpang doa saos ke orang lain ni keselamat kau leben ajunan epakon dalam syariat mun adua cek karo adua untuk abe meloloh tapi tu aki orang lain mun minta sapora cek cuma minta sapora untuk abe meloloh minta aki sapora orang lain. Maka dalam Quran wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wastaghfir li dzambika minta sapora sampian li dzambika ikan di tu sana sampian pasera boleh walil mu'minina wal mu'minat mun minta sapora cek kalau untuk abang sampian meloloh tapi orang lain pada minta aki sapora. Makanya siwat istighfar nikah semasyhur astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabi huquqi wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat astaghfiru nyuun sapora kaula Allah hada ka Allah untuk pasera li untuk kaula tibi wali walidayya ben anyu onaki sapora untuk orang tua dua kaula wali ashabi huquqi wajibati alayya ben orang setoman pasalai bi tan kula orang seandi hak katan kula toman lanya lah ka orang kula minta sapora ka orang amang kenta bangki orang setuman pasalai bi tan kula sapora aki ya Allah cepon ulama para rabu sampian mun minta aki sapora orang se pasalai bi sampian maka tu sana sampian ka orang kak dinto bi Allah sapora. Contoh ring matemor toman lanya lang ring maboro mungkin pangalle ke coba tak temu tilpun tak ada minta sapora tak bisa ihubungi ring maboro ring matemor andi tu sekarang maboro saya minta sapora tak bisa orang mungkin tak bisa ihubungi dek remah cara nama letusan kata dek maka cepon ulama ring maboro kotu minta aki sapora bi ring matemor jelas bahasana ketika ibu rekasah wali ashabi huquqi wajibati alayya sini ke bahasana jadi benih Allahumma gfir lil mabara benih dia tapi wali ashabi huquqi wajibati alayya orang-orang sandi hak katan kula sebitan kula teman pasalai sapora aki tu sana ya Allah mun minta aki sapora orang ni ka maka tu sakaula ajunan ka orang seteman pasalai ni ka bi Allah sapora aki amin. Wali jami'il muslimin wal muslimat bencukan minta aki sapora kaula ikan di orang-orang mukmin pangeran
ben orang-orang mukmin bini al ahya'i minhum wal amwat, baik saya ampun seta otabe seki odi minta ki sapora ser saya minta ki sapora ke orang lain, maka tu sakaula ben ajunan bi Allah sapora kapi. Allahumma apa napa mi sapora orang saya atua aki ke orang lain bekal iblis bi malaikat kala bendoa sipada dek kesampian. Jadi empan mun doa aki ke orang, ya Allah malau tersoki ya Allah, malaikat bakal tu aki sampian, ya Allah orang saya doa ni ka pasoki aki keng tak kira berde saya doa yang senikah ni mi doa aki na malau cak doa tibi ngapuk te tak lum soki seberde mun ni malau soki, ya Allah tertuli tompes le ya Allah manusia ni ka andi ati tengki para rabu engki kan sampai bi kanjeng Nabi dawaki kullu dzi ni'matin mahsud, setiap nikmat ni ka ika beci ibi orang ni kamun andi nikmat kau orang ka tak pati nyaman, mangkana sampean mun andi nikmat cek deng papat deng orang sing ngetela kasebeni tero blenget ki kan tur kadang kula benujuran entar ke hotel, halo guys pagiku di tempat ini yang kule buroreng ngatela empian dengi hotel ni ka ceremet petung. Nomor 2 mun empian bede hotel pah ngeput status padang cek sampean lo toman entar ka hotel. Jelas? Aduh cek karo ngakan ku ajem. Alhamdulillah Kentucky. Iki bae status. Empian ni kemun lakar lampe tak usah foto Kentucky nah. Aku ring ko ajem pa banyak cer-cer cukong kata tangke. Mung kro cer-cer foto na apa faidan? Terus reken orang sini ku status sampean yang kulo teman ngakanan ku aja malang kula pada rabu sapora kula nih kasi nyaman beni ko ajam beni ko sape kok gereng ongguan bu apa karena kula nikah 5 tahun kok ajam kok sape tak ambusakan kadang sampean nyaman kok ajam kok sape kula nih kesecek nyaman namun pengajian beli kok gereng makanya kula nih ke pengajian man gak di mana mon kok aja men kok saping ngingakan king tak betul banyak anapa cek tambu sekarang deh kula gelok pagi kula daerah di Betobai Timur kok ajam kok sape ini kan kula sepolo ngalle pukul 11 ke Tobai Tengah pada Rabu kok ajam kok sape bak duhur ngalle ke Pasian kok ajam kok sape ngalle ke Buru ke Pakondeng kok ajam kok sape demak kantok kok ajam kok sape boleh ni kening saare kula ni kebeni karo saare amulai 2019 para Rabu selalu ambu sekali kok ajam kok sape oke maka kula pun pah pangajet ibriin kok gereng bunga kula keng tak lakong ni kan beda youtuber ni kan bulan pah diki masuk YouTube pah hekiding di pankaman pah pun pangajet diberi kok gereng iya mu keki ya enjak bulan oh ada kok gerang mah ngejang gula mah kok gerang lekuk kok gerang du malam kok gerang enjak lemah gula tadi gerang sekali jadi sampean ni kata aku sabar cuma padang bulan sampean ngakan ku ajem belum tentu orangnya kan nyaman kepi ke ku ajem orang si biasa ngakan ku ajem tak nyaman ke ku ajem jelas Mbian cek karo keng numpak Pajero lek alhamdulillah sunroof apa tahu cek numpak Pajero saya jeling reng numpak Alphard iya mun saya jeling orang mobilan katana para mila gak dito mun andi nikmat cek deng papadeng karena orang lain tak setuju seneng kan nikmat anjunan jelas ki mangkana mun al mukarram mare cek lek kaduntu apa tahu mun bukan ni mun di apa selalu apa tahu cek ko bula kepiye kata tangker apa tangki kalampi gelang kalong sandal coba bukan ni kamu nanti sandal ku bisa benar lumari jangan supaya ilmu lumari apa le katela coba dia mentang kancere dia apa padang kalampina apa ada si genteng kalampina jadi memunding reng laki kalampina genteng kak munding bu ibu ni kan berdasar ke 3,5 juta munding reng laki nah apa cok paling ngepol karo keng sarung saya harga larang iki kan karo keng ni kene kambian setahun sekalian buru au bocok rong lami di teko ilang nyaman ro teko ilang ina au belamir bajane apa nuli kelu yang koi napa para bila gak ditok
Toreh, pabiasa adu aki orang saya, karena ketika adu aki orang kelebihan doa saya kesayan bekal bodi dek kaula ajunan. Amin. Makanya kanjeng Nabi ini ada bus ini kah? Arah apa milah gila yuk? Kok genteng mau tak kocok? Nih bini dia ya nggak kena tahu wece, tekan acereng. Maksud tanik kene. Apa kia benar itu dil kia kere? Aku papa ngocak, keluar saya detek aku. Cempen dong benar yang ngara. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kanjeng Nabi ada bu sini kayak pokoknya bunda kanjeng Nabi hakul muslimi alal muslimi khamsun. Peng tanah air orang Islam nikah wajib pada Islam 5 perkara. Di ulama hadis nikah arti Rabu bahwa ayla yang bagi tarkuhu eselemak ni meskipun esena tak wajib kapi tapi gula benajunan tak pantas mun selemak ni gula benajunan tak ngelakok. Selemak ni bitan gula pada pak selemak ni bitan gula sampai yakin mantar gula benajunan bisa angamalaki selemak mereka. Amin. Islam sesama Islamnya itu wajib 5 perkara. Meskipun isinya selemak ni kata wajib kapi ulama ayla yang bagi tarkuhu otabah yang bagi Allah tarku sampian jangan sampai meninggalkan yang 5. Nomor situng kenapa kewajiban Islam pada Islam raddus salam ajawab orang sengolok salam mun bada orang ngolok salam maka ajawab salam ni ke hukum wajib para Rabu. Apa pak wajib? Salam ni ke atu aki selamat. Salamnya atu aki selamat. Assalamualaikum warahmatullah. Artena assalamu tining keselamatan. Alaikum panika samu ke atas sampian. Warahmatullah samu kesampian oleh rahmat Allah. Wabarakatuhu samu kesampian oleh barokah Allah. Jadi sampian itu aki selamat, itu aki rahmat, itu aki barokah. Makanya serah seatu aki sampian kalau bentelok ki buruh sampian wajib ajawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh meskipun kewajibannya ini merupakan kewajiban yang kifayah kula ngolok salam ajunan wajib ajawab situng saus ajawab selain ini kegugur karena ini kewajib kifayah ing mun gula ngolok salam pah ajunan tada ajawab salah pangannya ketusa kapi pada Rabu. Jelas? Jawab salam. Jadi mun berdereng assalamualaikum. Yang memulai itu sunnah. Tapi saya jawab ni kewajib para Rabu. Jadi wajib ajawab. Cepon Gusti Kanjeng Nabi ketika ada 2 muslim sesama muslim bertemu, siapakah yang paling baik di antara keduanya? Orang saya mulai kalaban salam. Man bada abis salam. Orang saya paling bagus ni ke orang saya ngawali kalaban ngolok salam ke ada. Jadi dalam Islam ni saya pakon beni tak langkong, beni kelenun, tapi assalamu alaikum. Ini saya ibu lini Islam. Tapi atu aki selamat ke orang lain. Jelas. Bahkan orang laki sebiasa atokar ben orang bini, sebiasa atokar laki bini. Cepon ulama muntero lekas sasae pakon biasa aki mun pleman kecompok ngolok salam. Laki dateng si bini bede Roma. Si laki rawali. Assalamualaikum. Jawab si bini. Waalaikumsalam. Bini datang selaki dalam. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Mulai ke Roma, Roma tak ada orang yang sekali. Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Saya rasa peleman ngulok salam, maka bi Allah bekal ipatentram atena sebiasa atokar beni pah ambu oleh sarang-rangan. Laki nampian sekereng mun yaluki salam, lemes panabit buk, lemes. Mun sampean ngulok salam pas laki pakun teng pakun kikir to, oba salam mah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah pas nomor situng si wajib ngolok ya salam ni ke beda telok cai pun ulama salam ni ke beda si wajib jawab beda cukan salam saya tak wajib untuk dijawab si nomor telok salam ni kalau karena jawab pernah tak ada jadi salam ni ke beda telok beda salam ni ke wajib jawab si nomor 2 tak wajib jawab si nomor telok salam ni kalau karena tak ada jawab pernah kenapa si wajib jawab salam aku ada ajunan ki puru ajunan wajib jawab kota bersampian tebang kiro embong bon orang pada Islam mah saya rasa ngolok salam ke ada si tungak wajib ajawab salam pada Rabu. Si nomor 2 salam ni kata wajib jawab salam apa?
salam mari ngabojong. Kasih tak wajib jawab. Wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam Kak, beres. Torot monore ngabojong kasih tak usah jawab. Keng ten kula mangki keterangan nang kitab I'anatut Talibin As-Sayyid Abu Bakar Sato adabu pada Rabu meskipun tak wajib jawab keng mun ajunan berjamaah salat bareng maka sunnat sampean ketika assalamualaikum sunnat ikebe jawab benda ka orang sebede jeting kan itu ngempian kan ngucap assalamualaikum kan jadi ngempian assalamualaikum ni ka sunnat kebe jawaban ka orang sebede ekanan nah ketika kacer assalamualaikum sunnat kebe jawaban ka orang sebede ekacer lah jadi pada ngolok salam tapi ini cuma sunnat di Buna Sayyid Abu Bakar Sato tapi tak wajib pada Rabu jelas hitung salam wajib je nomor 2 salam tak wajib je nomor 3 salam ni kalau karta ada jawab pernah salam apa salam karing mati kuburan no ada juga assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallahu bikum lahikun ni kalau karta ada jawab pernah karena mun beda saja jawab mbian cecer make sandalah ada jawab pernah kesal Allahumma sholli ala Muhammad. Pan. Nomor 2, nomor situng ajawab salam nikah wajib Islam pada Islam lagi. Nomor 2 pada Rabu wa iyadatul marid. Kaulaban ajunan mun andi tatang kesake maka kaulaban ajunan pakonyan. Nyanda, pada nyanda bahasa lagi. Apa? Nyapot. Kan tuh nyapot. Besuk bahasa di mereka. Besuk ini bahasa Jawa. Bahasa Madura. Oh nyapot sih. Jadi mau kering sakit nyapot. Jadi kamu sudah nyaput, aku belum. Nyanda, mun bener yang sakit nyanda. Apa Mi pokon nyanda. Orang sakit nih pada Rabu. Ternyata mun bener yang nyanda nih maka yang sakit itu akan merasa ringan baik secara fisik atau psikis, baik secara zahir atau secara batin. Orang sakit nih kemun bener yang nyanda, maka rasa sakitnya itu akan berkurang. Mak uning dan kula gak dinto toman sakit 2 tahun 2004 sampai tahun 2006 sebab apa? Yom cium santak gelu di kula fis air mosona GL kula senyum keng senyum santak gelu kula sakit selama 2 tahun gak dinto pada Rabu eke selonding dan kula jadi dan kula malam dan kula nikah tak bisa tedung karena selonding tak tinggal kuli selama beda orang nyanda sampai kul 12 malam sakit ni kalau pati ikhlas sebik kula secek ikhlas sana sakit mun orang dah mulai kabila tidak sekali pak kula nang bi tibi on dan niku pak ngoronyo kapan ke tibi mun ki beda orang niku kula tak pati ikhlas akhirnya kula kalau keng rokok di min nika saya tak ambu sekali keng mangke nambu kula rokok kena bini kula ambu bini tak beki tempo ngambu bini angu ambu rokok kula ya cibuk kula reng lake make reng bini sing ngocak mun bener ya to robi kula dulu nika perokok aktif kula nika sehari semalam abis 2 bungkus 3 bungkus nika nah, keluarga bini wah pola ambu saus rokok jadi keng abit sa ambu kula cak dengan kula nika rokok cak abit penabi trik bering kula wah aku bayi TikTok nge-live kula cak kula nge-live TikTok nika sajam mulai 2 juta pada Rabu sajam ni 2 juta jak gula 2 hari oleh 15 juta tapi bini ambu kak tak lebur nangki nambu tak TikTok kan gue yang ki jadi beni gula keng takok beni kok beter yenten seenya mai Sidina Umar ni ke orang tegas orang keras pada Rabu keng Sidina Umar gak dinto si bini mun ngocak ni ke dingaki jadi beni pak keng kalah karing bini
saya kocak kebeneran nih keumber dari saya rasa haus mun bener ipa kontoro pikir-pikir kerja mana mancak kudu ngelep sejam nih kudu juta 2 juta cak 2 hari apa 3 hari pertama kali oleh 15 juta kudu ini ambu naga tak pati saya jiling goreng jejak ngelep tak jiling goreng ambu jadi gula sehari 2 hari pokoknya pan 3 hari 15 juta padahal saat ini ngelep 3 kali mengkata pengajian kesepan boleh senika oh diin dekan dah ya bini dah bagi kini nambu tokopan ke rumah cok labeng ten buk kula tak susah mu karo cok labeng cek kula kuncin andi TV saya kesesat kula toko pah bulung buko nih bini lene kan di bini tungkap bini karo tahu din nak ulah udah senda din apa din Allahumma sholli ala Muhammad. Pon terus ki. Terus. Hah? Mungkin ya, Reng. Ya setengah jam lah. Tambahan dijaki. Apa jangan tangan bener karo keng ematan air makai bengkalan pada dalam Jumat makan. Wah hahaha. Salah ke Palestina tak bisa mati se Roma pun kafir kemarin. Cara Nuruddin. Tetimun pada tetangga sakit sandak pada Rabu. Keng dan gula ada payaman kak diman. Keng kotu jaga tata krama nyanda orang sakit. 1 mun nyapot orang sakit ce apek tada eren ce ngibe kanan. Sering gula ada pak nih kak. Mun entar kareng sakit ce ngibe kanan. Ini kesebanyak terjadi Bengkalan Sampang Sumenep. Centar kareng sakit ngibe kanan. Reng sakit ini kata Bengkalan tak Sumenep tak ende ngakan. Sering tanda ngakan ini bagi kakanan seajo gue polem pode apa tangki kan mungkin beres rotai beri kapan tanda ngakan diberi ngakan kan tak bedik apa pada makin ini kagak sering berdepan ini kan lagi nampian yang laki ini kalau kok surya ini kepada Rabu segemi ibu mundu bungkus sehari seketebu lain pulsana lain bensin nah coba si bini minta PC tapi sana kak 5.000 kayak apa le kebeli sehari making troika kan mata ku tak nyampir selaki ceplok kare keke iya bulan ki sehat coba si bini tanda ngakan ku tak kepi apa tak berbi laki nari marah le kaki sehari tak ngakan le pola bakso ya anja ajam kuring kah anja kan dia biasa namun sakit ada cek bedetir le terang rawon ih engkau jeta tro apa marale mak le bude masuk untuk adik le lontong ya keng le bude masuk titik cok konco ngetok le kak lontong siapa gila hah deh aja mun rembik lekas keluar dia orang sakit dia kata tanda ngakan cering tanda ngakan yang bagi kakanan kula teman nyandek ring sakit di salah satu rumah sakit di Bangkalan pada Rabu bebenah kata hidungnya sakit nih kan kerdus atau tomboan nah apa esena rambutan roti na tega jengguan saya nyandarungi roti, boleh tamoy nyanda boleh ibuka yang kaki lo kakan. Apa nak boleh sesake cek berengan si bolos pani masak tak ngakan. Sabok boleh sampai agu minggu. Abu lu je bagi roti na. Rambutna tega loto ya Allah cangkula menare. Arab cek ngibe pesen boy. Jadi montar kering sakit ini kaca abuk tade eren ngibe pes. Banyak buk cengempian benireng soki cak ocaan pese 7 juta. Hahu. Kemudian boleh unjuk rasa di nak dia 15.000 buk cocok 15.000 lo apa keng tak langkung mun bening 15.000 cek ki manamoy cek ki asemu 15.000 ki ada entek larutan ki ada entek bideng apa
Pala 15.000 je. Ya lek keng lebe det orang makin yang jecil lo apa lek yang kok keng ngakre langsung lek mangkat. 15.000 ki ada entek biteng. Hargana kula 12.500. Tuan rumah nak andi otang 3.500 kina. Jadi mun 15.000 sabe mangkat. Mun ngibe 100.000 lo apa make dentek kopi lo apa. Mun ngibe 300 mun tak tekei bidik nase je mulai mbian. Mun ngibe 1 juta nginep make 2.000. Tau ku wiro mana sakit juga. Jadi mun tar kering sakit je ngibe. Cok ngibe PC apa mau cak ngibe PC aja. Pemulai kadang nih. Din, mulai Din. Kita turun lah yubai jinnah. Pon, tar kering sakit cek ngiba. Cek ngiba cek orang tapi ngiba pes. Mertung nih kan nomor 2. Mun entar kering sakit nih para Rabu cek akan de orang mate. Cek tar kering sakit bareng mate mandi mani ke bola kepi. Kan beda kan? Berarti senyanda kita tijarang kongki di odi embian. Mun mati cek bener merok dinaan je kak buang ke tasir. Mun ki odi nanti tijarang kong pan mati teti apa budian? Sakit apa kakek yu? Masa kocak liver. Abu sara kakek je lek. Cek endeng lek tangipar lek. Sebeda eman dulu persis kakek je lek. Masuk kemis ke sakit Jumat mati. Hari ki laku liver lemah tambah jantung penyakit ada kak. Jadi muntar kering sakit nih kak. Ger-teger di ruang. Oh, ya lah baru ngaji. Itu murah rumah ngak kaki je lek. Saraan malah. Alhamdulillah saya telok sakit boleh. Makanya kaki je sebenting istirahat pacoko pikiran patenang ngakan teratur. Seminggu boy mate. Seminggu beres. Jadi cak akan dereng mate kan de orang berdua. Nomor telok pada Rabu entar kering sakit ini kau kudu neku. Ini kadabun Al Habib Abdullah ibn Alawi sahibur ratib. Karena kanjing Nabi ini kemudian ada orang sakit, kanjing Nabi mun nyapot orang sakit, Nabi Muhammad lengki yeti ing serana sesongkan, serana itekku bi Nabi Muhammad. Jadi itekku nyeting Nabi Muhammad pas duana as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak ibu capek tongkale bi Nabi Muhammad pah ibu sabari beres nih. Makanya cek pun Al Habib Abdullah saya rasa nyapot orang sakit keng tak neku nih kata enya main nyapot maki depak gebung kona betal nyapot dan kata oleh genjeran kau tuh neku kan berde terkadang bulan sesake lah aku mi ikan dengan sesake tak asalinan enggak sing yang seneku aro main tar sakande teku makanya aku udah sering berdepak nyandek ring sakit ini kau tuh neku saya paling saya laki bini pada nyandek mun sesake laki nama semak si bini nengi budi teku jadi mun sesake laki seneku laki nah sambil pecet pas sabar kak dia sambil pecet betul sengki mun sakit laki seneku laki kia cek boro pas sabar kak makanya cek dan manusia tak sakit sekali cek kaki bini kompu ya pir onde ya mun sesake bini nama semak laki nengi budi jadi mun sesake bini seneku bini nah cek patah kelero cek sesake janda apa laki nasa geregui dapat apa harga kebetes sakit apa le komplikasi kak iya angak betes kakek mari aku betes pah ngale kapokang mak jen bulla jen ke atas le nyampir sakit bulla gak cek berak tepak ketomang senekuk kakek kayaknya kakek hahaha Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, pada berapa kewajiban Islam pada Islam? Nomor situng.
Nomor 2 nyapot orang sakit. Nomor 3 kita ikut bola. Nomor 3 oh iya ayo ke bola. Nomor 3 para Rabu, pada apa kewajiban Islam pada Islam? Senomor 3 wa idba'ul janazah, ngater mayit, norok mayit kakobu. Mun bada orang mate kasaatan. Sebuna Kanjeng Nabi, mun bada orang mate mata nair. Terus bejengaki, mare bejengaki pah norok dek kakuburan, maka oleh kenceran 2 kirot. 2 kirot. 1 kirot itu besarnya sama dengan gunung Uhud. Saya rasa bejengaki pah ngater mayit kakuburan, oleh kenceran 2 kirot. Lahu kirotoni, dia mendapatkan 2 kirot. Sementara 1 kirot mithlu jabali Uhud, pada ban gunung Uhud tung situng kirot para Rabu. Kaitan kula maki keterangan nang kitab Fathul Bari. Ika Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ada buku senika. Wa muqtada hadza annal qirataini innama yahsulani liman kana ma'aha fi jami'it tariq hatta tudfana fa in shalla mathalan wa dhahaba ila al-qabri wahdahu fa hadara ad-dafna lam yahsul lahu illa qiratun wahid. Seoleh kenceran 2 kirat kak dinto para Rabu, mun bada orang apa jengaki mayit, mari apa jengaki mayit pah nurok ka kuburan apa reng ingkana ma'aha fi jami'it tariq, mun orang sa apa jengaki ni ka apa reng mayit setiap perjalanan. Tetih ka kuburan seoleh kenceran 2 kirat, mun ben mayit tak apa sa sekali. Keng maki entar ke kuburan mun tak aburing mayit tak oleh kenceran 2 kirot para Rabu. Kan beda terkadang pan mayit mangkat pah ngalak sepeda pah mangkat ke adek ke kuburan yang baik kuburan mayit dah. Beda. Mayit mangkat ke adek kapan mayit dapat pah sepeda annab bengki ke kuburan beda. Mun tak aburing ben mayit maki entar ke kuburan tak oleh kenceran kirot para Rabu. Jadi kau tu aburing ben mayit. Jadi entar ke kuburan ni kau tu aburing ben mayit. Saya rasa apa jengaki pah ngater mayit ke kuburan. Nurok mayit perjalanan kak dinto oleh kenceran 2 kirot syarat aku tu tak apesa dari mayit. Keng mun apesa dari mayit tak oleh kenceran 2 kirot. Dikatakan Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Bu cung banyakan kirot tak apa nak boleh pasti mati lempo bu harut kirot kasangki persoalan berat. Mujud terkadang jak karo orang saya soro jaban tibing tak ngelako. Ayo, siapa je ngakina audu, siapa je ngakina kaki kak sarung najis congek. Orang yang soro kapi saya nyoro tak bejeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ben sesonat dawuna Imam Nawawi nang kitab Nihayatuz Zan. Wa aslus sunnah fi idba'il janazah, asal kesunatan itu bukan berzikir beni maca tahlil tapi tafakkur wa tadabbur ker mikir ca abe mati agia. Jadi menurut mayit nikah si paling raja kenjer nakak dinto beni atahlil tapi ker mikir ca abe mati apa de ben se mati abe bekal epe kol apa de ben se epe kol aba yang aki ca abe nikah bekal ibuntu aki apa de ben se ibuntu makin nikah sesunat. Jadi cak adikir cak ada kadah tapi kan mikir cak abek pada mati. Keng mun sampean pandengeneng pas ekan deui siapa mati je kak misnari mati kocang beri ki ke pasar beri mahal macam bini kocak ki minta 2 kali le mungkin pah ada kande kapan dengeneng pah ada kande maka gente zikir saos mak le tak ada kande perkara saya ada sangkut paut kalaban akhirat akhir gente kalaban tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong orang mate seng osong pangastete song osong orang mate buntu labun sepote senika. Jadi kan tahlil keng makle menghindar makle tak ada kata perkara saya tak ada kaitan kalaban akhirat. Keng mun bisa kira mikir ke mate tugusan dengan sambian mungkin bisa mikir ke mate sambian ya Allah mate sini jelas ki nomor 3. Nomor 4 wa ijabatud dakwah
mun beda tatang kengunceng kau leben ajunan pakon entar nggak mungkin nih ajunan diundang secara umum pas hadir kapi ini termasuk min hakil muslim ilal muslim ijabatud dakwah mun beda oncengan pakon entar para rabu malah benih cuma pakon bukan cuma dianjurkan dan disunnahkan sampai beda oncengan kak din toho ko mawajib ientari mun tak ientari tu semuntaan diudur oncengan panapa oncengan mantan mun acara mantan pak yonceng pak lo entar gula benajunan sementara tidak udur benikeng sake benikeng ocen tempat acara tak ada maksiat pak lo entar gula benajunan susah apa mun mantan istimewa mi pak sampai wajib untuk menyampurna aki kabungaan mun nggak makin nih kak Mbian saya hadir bunga ibu berkat. Tapi kan tuan rumah anyar kesetaan. Makanya gelap pernah tak acara ke beliau sahibul musibah kan. Apa? Mari kesetaan makin tuan rumah nih kan. Keng laun dia 3 tahun. Jadi lo seneng kapi makin. Mungkin tamu ibu bunga tapi tuan rumah keelangan. Entar ke acara khitan. Entar ke acara sunat dan kas. Tamu ya seneng ibu berkat. Tuan rumah seneng. Tapi kan si sunat kas kan sakit. Apa sakit? Muntar ke acara mantan ini kan seneng kapi. Tuan rumahnya seneng, tamu ya seneng, mantan nah benih karo seneng, cek seneng. Apa kan engki? Muntar ke acara haul tuan rumahnya pada rabu kaseteun. Entar ke acara sunatan, khitan, cek sunat sake. Malah aku sering berdepai man gak diman. Asunatnya kesakian benereng bini rembi. Ngombian lo tahu? Mungkin Sarah. Ada kan asonat sakit nih reng bini rembi makai kocak sakit gelem ya rembi boleh orang laki sunat dim udah gelem sunat boleh bu saya kocak sakit nih kemudian budina boleh tak gelem dia sakit ongkur ya baca coba lah oman lagi nampian roh sunat boleh mun tak kari ramung ya apa lo abua apa sih lo abua ya pula nyulpu laku Allahumma sholli ala Muhammad wa ijabatud dakwah tapi saya pakon interne ke mun sing unceng tak le pelian mung saya unceng karo kisoki nato rat melarat torot bed terus kadang mun soki maki jauh depan aduh mun saya melarat maki dang roman haram tak kirim lekah pengkalan buk kan itu kan saraan bisa kaunceng antur kadang pada lagi ya mun sing den bulan molot mun sing molotan tebak semelarat pahan ang serontar kaki kauncengan jong kaki pak kenyang keng mun tebak ke sesoki ya Allah cek entar kapi kauncengan kedua kan banyak tur kadang uncengan yang tuh seket abi berkat Pak Ratos apa kedua ndar kapi cek mataan Allah kapan selaki datang kauncengan cek benian ang sarpu cek bini na sakarnyang waktu li ibitong esena kalau ku nanti sepasar le kon kak tuan rajaan tahun lamba mulutna apa adanya letek kasetia berde sampo daya bu banyak berarti idin nak saya akan debi orang lah keren nomor 5 pada Rabu terakhir ayo Pak Mulai mungkin bian beri 5 menit dapat gulanya ku 4 jam ke rumah mau dikatakan nih kalau jam lebih nih kapan pas sampai baca malam gula abu capok dan sepuluh capok cek santre nomor 5 pada Rabu kewajiban Islam pada Islam wa tasmiyatul atis mun bade orang asim pakon tua aki hasim mar contoh deh bu tidak ada iya masa hasim deh mun bade orang asim hasim pas asim ni pas senika alhamdulillah maka ajunan pakon sampit yarhamukallah senika keng mun asim ni kalau ada bu alhamdulillah tak usah jawab pada Rabu tak usah tu aki jadi saya pakon tu aki mun asim hasim
alhamdulillah. Jawab bimbian, yarhamukallah. Dikisah sim ajo pole, yahdikumullah. Keng mun sasim ni kata ajo bu alhamdulillah, tikel tak usah sebut, tak usah duaki. Bede benggalan terkadang. Hasim, pate siapa rasanannya? Keluar pate. Jadi mun sasim keluar pate tak usah duaki. Jelas? Kan beda biasa nih kira ngasim ini paham Yesuan kan? Hasim setan, injak ngarai rasa nih koi. Beda mungkin si asim nih pak keluar setan, ben keluar pate pada Rabu. Tikal tak usah tu aki, keng mun keluar alhamdulillah. Maka ipakon tu aki kalau ben debuan yarhamukallah. Deki si asim pak jawab yahdikumullah. Jelas, jelas. Pon, jadi lemak ni kewajiban. Saya lemak ni ka ya wali kalau ben doa, ya akhirnya kalau ben doa. Apa ma awal doa? Raddus salam. Senomor lima iya akhirnya kalau berdoa saking dari penting kau udah ben ajunan atu aki pada Islam. Alhamdulillah saat makin Ibu Asri dan Pak Asri abdaki acara kesempatan makin para Rabu ajunan para Rabu tadi lain tujuan untuk ngemis doa dari ajunan. Maka ketika itu aki ketika makin almarhum saya tegak dinto selamat sareng Allah Subhanahu wa taala dina beni dana di sejati ini kesareng Allah baca Allah pentong biko pati nakapi saya pada foto dari dia. Jadi sejati ini kayak selamat kalaban itu aki amin Allahumma mantar kau leban ajunan ketika saya terbingkengan pada itu aki bi nak foto amin pada ya hole bi nak foto amin sehingga kau leban ajunan kalaban itu aki pada ben mangken maka kau leban ajunan ialah berza pada selamat pada baca amin Allahumma. Pada Rabu sesangat beten kaulah muljaki segak dintoh kerana si bisa pada pak korang ben lebih nanya un sakorah setada betus epon mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah mana bi beda salah dari saya sampai yaki kesalahan murni omber dari keintengan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyuun sakorah ben nyuun pelasaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Adu aji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah khususan ila hadratil marhum Abdul Ghafur bin Muhammad Saleh wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wa ila jami'i man intasaba ilaih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. La tu'adzibhu wa adkhilhu al-jannah mal anbiya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fidaan wa fikakan wa najatan wa salaman lahu minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu salam sallimna wal mus bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.